Kaixo arratsalde on hori, hasiera modutzeu otsaileko udalbatza honeri, eta beti bezala gero puntu da, aurreko atxarreko aktan hartzarena, hortaz, norbaitek zerbadeko gaineratzeko, orain doblea, bai Patxo. Sí, justo en las zonas, en el punto donde, justo en el acta, en el párrafo exactamente donde dice que Pacho no está conforme con lo que dice la Diputación, también Luego se preguntas. No, está justo cuando estamos hablando. De hablar sobre el tema de las noticias, critica que se publiquen antes de la comisión, cita ejemplos como lo de ETS y justo dice Francisco Campo critica esa actitud por parte de la Diputación y quiero que conste en acta y por el alcalde. Vale, pues ahora me voy a dar hori. Ulertu zuztan batean. Vale. Gaineratzea, bere diskonformidade hori esela soi aldundiarekin, baizik eta alkatearekin. Vale. Besterik badago esateko? Vale, aldaketa hori txertatuta, hantzak ematen dugu akta, eta horra jarraitzen dugu. Vale, ikusiko zentuenez, bigarren puntu hau esan dugun formaletik berria da, eta honek erantzuten dute aukeraketa bateri. Aukeraketa hori da, normalean, plenum bukaran egoten dela tarte bat, galderak eta eskaiak egiteko, eta, normalean zuzenean erantzuten saiatzen baldin banaiz ere, badaude egoerak, zeinetan momentu horretan igual ez daukadan informazio osoa, edo igual, abainuko udalaren hobe beharrez, ulertzen du dela, hobeto dela, beste marko batzutan erantzutea, ezta? Bale. Ariketa, gardentasun ariketa moduan, erabaki dugu, plenoetan, bigarren kontu moduan, ipintzea aurreko plenoetako galdera eskaletatik, pendiente gona aldiren, erantzun gabe gona aldiren galdera hori jarraikena egitea edo erantzuta, bale? Orduan, printzipioz, puntu hau mantenduko den puntua da, eta erantzuten dute gardentasun ariketa bat. Bale, eta hau esan da, bigarren puntuari dagokionez, apur bat egingo duguna da, gogorakarri aurreko plenoan egin ziren galdera eskariak, eta bakoitzaren erantzuna nola bideratu den. Helburua ez da berriro ere komentatutako guztiak hona ekartzea, baizik eta bakarri da bakoitzaren egoeraren berri ematea, erantzunta dagoen, martxan dagoen edo dara delako, bale? Orduan, referentzia bezala hartzen dut aurreko plenoko akta, azkenean onartzen baldin bada aurreko akta, horrek esan nahi du, hor agertzen diren galdera askariak horrek egin zirela egiaztatzen dugula dano, hortaz horri erantzun behar dugu, ezta? Hemen baditut 8 interbentzio apuntatuta, lehenengoa ajoaren gainean hitz egiten zen eta hor bertan erantzun zen, Sagastako lani dagokionez plenoan erantzun zen eta gaur horren bizitazio bat erata dago, berdintasun teknikariak eta gazteria nola garatuko duen ere bai, plenoan bertan erantzun zen eta jakin adasi zuen moduan, atxe bertan hasi zen teknikari berria lanean. Ziztrimineko zabortegiaren gainean eskatu zen auditorien dokumentazioa, atzo batzorda izan denuen eta bertan komentatu zen azken auditoriaren ondorioak zeintzuk izan ziren eta dokumentazio ere bai helarazi da edo helaratu ginen bitzat, teknikariari helarazi nuen zuri azteko. Gero, balorazio batzuk egin ziren, parte hartza prozesuaren balorazioa egin zen, komunikazio irizpide gainean egin zen,
gardentasun portala ere aipatu zen, eta ordutik ona, gardentasun portala elikatzen joan dira teknikariak, oraindik ere ez da prozesu guztia bukatu, baina bai dokumentu garrantzitsuenak izan dezagun, igo egin dira atarira, eta puntu hartzailearen egoera ere bai, plenoan komentatu genuen zein egoera, eta nahi baldin badan garatu gaia, gobernazio batzordean eta jarraituko dugu hitz egiten, bale? Orduan, bigarren puntuaren helburua ez debatzitzea berriro ere gai hauek bateratzea, horretarako nahi baldin baduzu badago 13. puntuan berriro ere galdera eskari natala, horri zein alda horretaz, baina zen bakarrik garretasunari gara eta baita ere, norberaren buruari, nire kasuan, etxeko lanak jartzea, beti be, datu hauek nahi gaina jartzea. Eta hori izan da, pasatuko gara, 3. puntura, 3. puntua dio, Abaiñoko udalaren eta ura agentziaren arteko hitzarmena. Badakigu nola aurreko legegintzaldi bukaeran, Abaiñoko udalaren eta ura hitzarmen bat sinatu zen, orduz geroztik. Aldaketak egon dira eta zehaztapenak egon dira, eta gaur eskutartean daukagu hitzarmenaren gainean egindako eguneraketak eta zehaztapen batzuk. Hortaz, kasu honetan, lehenengo aurkezpena Jose Luisek egingo du, legegintza batzordetik eratorrita, ondoren alderdi bakoitzak izango du aukera hitz egiteko, eta baldin badaude banderak edo erantzuna gai horren gainean, edo da parte horretarako. Vamos, José Luis. Sí, bueno, yo creo que lo explicamos en la comisión del urbanismo, el convenio comunal, digamos, el acuerdo, la falta de la firma tenemos entre URA y el ayuntamiento. Faltaban un par de flecos a nivel no, ni tan siquiera jurídico, ¿vale? Faltaban 2 flecos que se habían hablado pero no se habían introducido en el convenio y estamos pendientes de que nos hagan llegar ya el convenio con esos flecos aquí introducidos. Son flecos que estábamos todos de acuerdo, es decir, no nos va a llevar eso a que se prolongue el tiempo de la firma. Entonces, ya en la comisión de urbanismo dijimos que probablemente esta semana, pero veo que se está alargando y no va a ser igual esta semana, puede ser la semana siguiente, la que firmemos el convenio después de que nos hagan llegar el documento. El convenio, a grandes rasgos, es un porcentaje del convenio que había firmado, con la novedad de que se introdujo, como sabéis, el sector sector industrial de Jata, Zeus, FEPA, etcétera, etcétera, y se sustituía por una zona residencial con el fin de matar 2 pájaros de un tiro. Por un lado, revitalizar esa zona, transformar esa zona que estaba degradada y está degradada todavía, y por otro lado ofrecer vivienda, ¿no? Entonces, con esa transformación de ese sector conseguíamos ambas cosas. Es un proyecto de gestión ardua, es decir, va a costar implicarse mucho en la gestión y nos va a llevar tiempo, pero probablemente cuando lo veamos terminado dentro de unos años, todos los que estamos aquí nos sentiremos satisfechos del trabajo que se ha hecho. Una vez que ahora estamos con las expropiaciones para llevar a cabo la primera fase de desmontabilidad de la zona esa, estamos con las expropiaciones que en breve nos hará la Diputación y que en breve pondremos, una vez hechas las expropiaciones, pondremos esos terrenos a disposición de URA para que lleve a cabo la primera fase, y una vez hecha la primera fase se aprobaría, se levantaría la sanción del plan general, haríamos el plan, tendríamos ya la posibilidad de todos los proyectos que tenemos pensados para esa zona llevarlos a cabo. Hay un condicionante que URA metido en el convenio, y es que las cargas que tuvieran esa urbanización tenían que ser para llevar a cabo la segunda o tercera fase. Aquella fase que consideramos que íbamos a hacer después de la primera será la segunda, será la tercera. El dinero que
cogería el libramiento de esa primera fase, tenía que ir destinado a esa segunda o tercera. Bueno, estamos hablando de a medio plazo y casi largo plazo, es decir, eso va a ser a 5, 6, 7 u 8 años. Probablemente muchos o algunos de los que estamos aquí no estemos para entonces, para cuando se lleve a cabo esa segunda o tercera fase. De tal forma que, bueno, seguramente, cuando digo no estamos aquí, me refiero en el ayuntamiento, no me juegues. Entonces, bueno, de alguna forma, insisto, viene a ser un convenio prácticamente que firmasteis con el cambio de la transformación de esa zona industrial. Y bueno, esperemos que llegue a buen puerto en breve, me reitero en lo mismo, porque además yo creo que nos hace pues ilusión, porque es una forma ya, después de llevar 10 años, desde el año 2015 paralizado el plan general, pues que nos permita un poco, digamos, desarrollar todo aquello que queremos para nuestro municipio. Y a grandes rasgos es eso, más o menos es lo que comenté en el urbanismo, más o menos es lo que sabéis, poco más hay, y bueno, de alguna forma con el cambio, lo dije de urbanismo y lo mantengo, con el cambio de director hemos ganado. El director anterior, quizás influenciado por los técnicos de URA, pues era más reacio a que pudiéramos llevar a cabo la modificación de la clasificación de las zonas. Y nos exigía más. Este nuevo director, bueno, ha habido más filo, digamos, o ha sido un tío que ha entendido mejor todo y nos ha facilitado el poder desarrollar este convenio más o menos satisfactorio para ambas partes. Y eso es un poco el resumen de todo, del convenio de URA. Bueno, orain ingo ditugu interbentzioak, patxo lehenengo, Mikel Entormona, eta gero ea zerikoren izenean nire itxegingo. Vale, buenas tardes a todos y todas. Yo simplemente quería haceros una pregunta. Esta documentación que nos habéis facilitado, ¿a qué la traemos hoy al pleno? ¿A votar? ¿Sí? Aprobar ese convenio y autorizar al alcalde para firmar el convenio en concreto, no vais a firmar vosotros, como siempre. Vale, sí, sino que tengo una duda. Lo que siempre he dicho, no por más correr, vamos a avanzar más. Y hay que tener en cuenta una serie de cosas. Vale, este convenio, como bien expone aquí, borrador confidencial del 11 de febrero, sujeto a cambios, ¿no? Hay una serie de cambios, una serie de correcciones, una serie de tachones. Claro, ¿qué voy a votar? ¿Esto así va a ir a URA o cómo va a ir? Porque claro, luego si nos vamos un poquito más adelante, justo en el punto 4 hoy tenemos unos criterios lingüísticos. Y como objetivo tenemos que fomentar el euskera, que la documentación vaya en euskera, tanto en euskera como en castellano. Se nos pasa a todos esta misma información y están, tanto este como el otro, están en castellano solamente. Entonces, yo creo que cuando se pasa una documentación dentro de este ámbito, tendría que estar en las dos idiomas, o sea, tanto en euskera como en castellano. Porque no es nada, no es un juego, es simplemente que es algo oficial. Y creo que desde el ayuntamiento tendría que salir así. Es mi punto de vista y lo que voy a abogar, porque ahora mismo hemos trabajado unos criterios lingüísticos dentro del ayuntamiento en el cual todos hemos votado favorablemente a ello y resulta que me pasan el borrador en este. Claro, luego yo que voy a votar, sujeto a qué cambios, ¿no? O sea, a estos tachones que hay aquí, a esto que está en rojo, está en verde. Yo creo que tendríamos que pasar un borrador ya definitivo, porque ya nos habían pasado, como bien dice José Luis, se nos había pasado dentro de la Comisión de Urbanismo este borrador y yo creo que al Pleno tendría que venir el borrador que se va a presentar a URA o lo que se habrá consensuado. Entonces creo que es un trabajo en el cual se debería hacer. Luego también, no sé, vamos a votar algo que también el informe jurídico también tiene un error. ¿Qué error tiene? El día de la comisión estuvimos hablando
y también aprobamos. José Luis explica también que el Ayuntamiento asumirá el total importe de las expropiaciones, según nos indica la Diputación Foral, de las expropiaciones serán sobre 120.000 euros. Habíamos dicho que se iba a poner 100.000 y acordamos y votamos en comisión eso, que se iban a poner 120.000 en vez de 100.000. ¿Por qué motivo? Pues porque para no quedarnos cortos en este caso. ¿Qué sucede? Veo el informe y hoy justamente leyéndolo, en la página del impacto económico pone la estimación remitida por los de la Diputación Foral estima el impacto económico en 100.000. Entonces, no sé, o sea, yo creo que aquí, independientemente de lo que sea, no estamos hablando ni de 10.000, ni de 50 céntimos, ni de 1 céntimo. Estamos hablando de 20.000 euros que está en un informe y luego en una comisión hemos votado todos porque estamos a favor de ellos todos. Entonces, claro, yo creo que tenéis que tener un poco más de comunicación en este aspecto y luego, importante, la documentación, tanto muchas veces como lo he pedido aquí en castellano, también la solicito en euskera. Entonces, por eso pregunto qué vamos a votar realmente aquí. Entonces, y luego referente a lo de los 100.000, me parece, no sé, algo de falta de comunicación vuestra, porque claro, se nos transmite, hay un acta también, que la he fotocopiado aquí, y sale lo que hemos hablado, los 120.000, y aquí en el informe veo 100.000. Entonces, claro, ¿cómo voy a votar esto si no tengo la información ahora mismo certera? Entonces, quiero que nos pongamos aquí de acuerdo qué vamos a hacer, o si vamos a hacer un pleno extraordinario para traer las cosas bien hechas, y si hacemos un pleno extraordinario la semana que viene para que no se retrase esto, yo propongo donar el dinero de lo que estamos aquí, yo lo donaría a venir a ese pleno extraordinario, en este caso al Banco de Alimentos. Y simplemente es eso mi intervención. Y por supuesto que estoy a favor a que se continúe con el proceso que llevamos a cabo. Y como bien dice José Luis Navarro, es un proceso arduo, que hay que llegar, se tienen que alinear muchos factores para llegar a ello. Y uno de esos factores es lo que está siempre recogido en el informe que hizo en su día tanto Eva y lo que tiene Eura, que es una vez finalizada la obra, se valorará el encauce, que lo más seguro es que se deje construir, porque si no, no se haría, pero bueno. Lo que hay que saber es el impacto real. Y lo que sí me preocupa es esto, que vamos a votar ahora mismo. Entonces, quiero saber qué solución le vais a dar. Vale, gracias. Bueno, nik komentatzeko apurate botasun nahi egintza batzordetik kudeatzen da, eta teknikariak, berak igo ditu dokumentuak. Kasu honetan ikusten baldin baduzu egintza batzordeko dokumentazioa, hor badaude dokumentazioan bertsio bi bat zen, Jose Luisek izan den moduan, hasiera batean, Abadiñoko Udaletxeko zerbitzu juridikoek eta Ura Agentzako zerbitzu juridikoek beraien artean adostu zuten dokumentua, eta esan genuen moduan, egon gintzauten, Urako zuzendariak bertsio hori ratifikatu zezan. Eta batzordearen aurretik, bi egun aginago, ratifikatu zuen dokumentuak aldaketa batzuekin, eta dokumentu hori eraman zen bi eguneko aurretiaz batzordera. V2 bertsio 2 martzen du. Eta plenora ekartzen dugun dokumentua da hori, V2 bertsioa, hau da, ja batzordera eraman zen bertsio eguneratu hori, V2 jartzen duena, eta hori da plenora ekarri duguna. Hau da, hor zehazten da, bai dagia, agertzen dira gauzak tatxatuta, baina tatxatuta dago, esan dut, irakurri behar dena, tatxatuta ez dagoena da, eta argi geratzen da, bai batzordean bertan hitz egin da ahoz, eta bai idatziz aldena idatzi irakurrita, argi geratzen da zer da pleno honetara ekartzen dena. Dokumentuan, bai igual daukala markat tatxatuta ulertzeko era pedagogiko batean zer dan aldatzen dena eta zer geratzen dena, igual izango da, teknikariaren estiloa, nik uste egin duela, fede honez, ulertzeko denok non dauden aldaketak, nire uste argi geratzen da, dokumentu horretan zer den bozkatzen duguna. Hortaz, argitzeko, zalantza horrek edo. Gero, 1.000 edo 120.000 eurorena, hori markele gehiago azaldu beharko du, berak egin txosten hori, eta berak. Vale, a ver, hasteko dokumentuari dagokionez, nik lehen izan duen modua,
Teamsetik erasi zaizuen dokumentua, egia da dauzkala tatxoi horiek, eta, bueno, alde batetik zuek ikusi ahal izateko zeintzuk izan diren azken aldaketa horiek, baina egia esan hori ez da izan helburua. Zer gertatu da? Segurenik arrotxo bat egon dela dokumentazioa Teamseri gotxerakoan, baina idazkaritzan badago. Behin betiko hitzarmena tatxoirik gabe eta nigatik zuzenduta dana ondo. Eta beti esan izan dudan moduan, ni hemen dagoenetik, legeak esaten du dokumentazio guztiak idazkaritzan egongo dela eta idazkaritzan egon da. Guk errazten dizuegu lana, helarazten Teamsetik. Dena dela, horretzen dugu errazten dugunean dokumentazioa, azken dokumentazioa izatea, egokiagoa izango litzatekeela, alde horretatik barkamena eskatzen dizuet, hor, igual ez naiz koordinatu nire lankidearekin, guztiok ezagutzen duzuen, baina idazkaritzan bai egon da eta nik daukataren hemen, dokumentua zuzenketa horiekin, nahiko logikoak dira, berdez dagoena da hori da, eta tatxoia daukana hori ekin da. Baina, bueno, idazkaritzan egon da, eta horrela. Gero, bigarrenik, nire txostenari begira. Txostena ikusita, txostenean ez da esaten 1.000 euroko kostua izango duenik hau. Esaten da, aldundiko zerbitzuek helarazi digutela, helarazi ziguten azken mezuaren arabera. Se estima que el impacto económico en 100.000 euros, si bien refiere que, cita textual de la jefa de ese servicio, puede ser más en función de lo que resulte del levantamiento de actas previas, peticiones de ampliación, posibles de méritos de fincaciones, etc. Hau da, nik egin genuen txosten hau, eta ez nuen egin azken momentuan, baizik eta aurre ikusi genuen hau egotea, nik egin nuenean txosten hau, bazegoen azken bertsioa, hitzarmenaren azken bertsioa, eta horretan nahi ikusi diteke, eta berriro bat eman eskatu, igual ez seguro ez dizuek balarazi azken bertsio hori, baina bazegoen, eta hori egon arte ez nuen egin txosten hau, eta txosten hau ez nuen egin azken momentuan. Sinatu nuenean txosten hau, eta sinadurak segunduak dauzka, geneukan azken komunikazioa zen 1.000 izango zirela, baina gero Maria Eugeniak bidalizigun beste bat, esan da 120.000 izango zirela, hau da, pizkat, zorua altzatu zuen 20.000 euro horiek, baina kolektila berarekin, que puede ser más en función de tal. Hau da, espropiazioak egiten ditugunean, espropiazioa beragin arte, jabetze beragin arte, ez dugu jakingo zehazki zenbat diru izango ez zinezkoa da. Zatiko honek dauzka, Kristo ezagutza alde honetan, eta ezin dute esan zehazki zein izango den. Horregatik, hemen esaten da, 120.000 bat berdin dit, baina ez da zifra zehazki izango. Zer onartzen ari zarete hemen, onartzen baduzue? Adendaren edukia hori jaso duzue, eta edukia hori da. Ez bada betetzen, kreditu honen, kreditu hau izatea, noski ezin izan badu Mikel izinetuko, hemen baimendua duzuena da, Mikeli baimen ematea, beti ere balitzago betetzen badira, hitzarmena sinatzeko. Baina berez, hitzarmenean esaten da, udala izango dela desjabetze prozesuaren onuraduna. Onuraduna denak ordaindu behar du justiprezioa. Hori da aldaketa. Baina, inoiz ezin izango dugu jakin zein izango den hori. Eta, noiz egon beharko du hau bai ala bai, mai honetara ekartzen denean, lehen honetara, egitea, desjabetze prozesua modu urgentean, hor bai egongo da dirua, hor ja bai egongo dela. Eta dela hor egongo da diru hori, baina gero ja prozesuan bertan, gehiago bada, gehiago jarri beharko da, hori ezin da jaki, inoiz ezin da jaki, orduan. Uste dut, ez daki. Argipen hauekin argia geratuko da, ondo bestela, galdetu gauza gehiago, ulertzen dut bai, hau bai argitu behar dela hemen, posible bada. Yo lo siento mucho, pero yo sigo en lo que estoy diciendo. Yo no quiero atrasar ningún proceso porque estoy totalmente de acuerdo, pero aquí, en la mesa plenaria que es, no podemos traer un documento así. Y luego, lo que me da a entender, Miquel, es que el euskera no da igual, todo vale. No es así, tío, es un mayor, tío. No es así, Miquel. Estamos intentando fomentar el euskera y documentación en castellano. Únicamente en castellano. ¿Todo por qué? Por las prisas. Vuelvo y te repito, no por más correo se avanza más. Y eso sí que me molesta también, muchísimo. Porque estamos haciendo un esfuerzo grande. Lo hace tu concejala Nayara en este caso. Estamos intentando
Y ya no estamos hablando ni a nivel político ni a nivel de eso. Estamos intentando fomentar de una forma, de otra. De hecho, estoy intentando aprender el idioma y ¿qué sucede? Pues nos encontramos con estas cosas. O sea, y le estamos dando prioridad a eso porque queremos que salga el proceso. Eso no es así. No. O sea, las cosas se hacen bien o si no. Prefiero esperar un día más o 2 días más. Como si mañana me dices, oye, vamos a hacer un pleno extraordinario para votar. Y lo que estoy diciendo, o sea, no tengo ningún problema. Pero un documento que venga de esta forma, no lo sé, no lo veo claro. Y referente a lo que hablamos de un borrador, también, cuando en la época de los bonos, fue igual. Se nos presentó un borrador en el cual estuvimos de acuerdo y luego apareció una coletilla de repente. Entonces, esto, cuando dice borrador confidencial, sujeto a cambios, pues no lo sé. O sea, yo prefiero tener el borrador que va a ir a la firma y ya está. Está bien lo que dicen desde Secretaría, que está allí, pero claro, a nosotros se nos pasa la información que va a venir a pleno, es lo que es, o sea, sin más, pero bueno, vosotros sabéis cómo vais a gestionar esto, pero yo sigo diciendo lo mismo. Nik euskaren gaiarekin aferan, uste dut arrazoi dukazula eskaintzarekin. Kasu honetan, idazkaritzaren txostenaren gainean bai igual eskatasun hori ageriagokoa izan daitekela. Zatiko hor, bai garaia, egon izan garela gure agentziarekin ordu asko sartzen eta azkeneko momentuan aldaketak egin ez eta ikusten genuen hilabeteak aurrera zihoa zela, lortu genuela behingoagatik akordiora heltzea eta bi partek ulertzen genuen garrantzitsua zela denboren otsailera iristea eta kasu honetan ura agentziatik helarazi ziguten guk ala eskatuta denbora aldetik prozedura administratiboak era egoki batean betetzeko astearteko muga hori ipini genien eta asteartean hor bertan bian ziren hor helarazi ziguten ura agentziako erderaz. Hor igual bai ikusten dut zailtasun handiagoa bere batasunean itzultzeko. Hala ere, beste txostenean bai ikusten dut denbora gehiago dela euskaraz egiteko. Arrazoi bat dizut kasu horretan euskararen tratamenduaren gainean. Eta zuk esan duzun moduan, agerikoa da uraren kasuan ibili garela denborarekin aldi berean luzatu da larregi, baina aldi berean denborarekin gainean ibili gara, bilerak eta bilerak dilatatzen zirelako asko, beraien zerbitzu juridikoekin kontratua bukatu dute eta nahi zuten bukatzea, zatik lizitatu behar zuten eta gaiak egon ziren beste hilabete batzuk zerbitzu juridiko hori gabe, eta horren egon dira kasuistika batzuk ez dinak ohikoak eta hortaz tratamendua ez da izan lasaitasun osoarekin egin alden modukoa. Hori izan da, euskararena onartzen dizut eta hori egia esan tristea gure partetik tratamendu hori ez askartu izan abintzat egun hobetan, hori horan da, autokritika egiteko modukoa da, eta bestaldetik bertsioen eta bat, nik uste argi eta garbi geratzen dela, dokumentua zein den, zer esaten den, ez da inolako zalantzarik hitz batekin ere zein den sartzen da eta zein ez den sartzen, eta hortaz uste dut, esandakoak esan da, gano dakigula zer dan gaur bozkatuko dena, eta eduki aldetik, berez eduki aldetik ez dagoela zalantzarik. Arratzalde ondanen, no eta behin, udal taldetik bai sorpresa dudan dokumentazioa, zirriborro moduen da, hori pintzen dugu gainera, eta dokumentazioa heltzen dena plenokoa ondo heldu da. Garoraz. Bestela, salgo fundamentu, ez da? Euskeraz, erderaz, zirriborro moduen ez den gauza bat, definitiboa, dan gauza bat heldu da. Eta prozesua hasi izan ondara urtebi. Eta ondara urtebiko hitzarmena amendeko. Eta hau ez da zirriborro moduen. Hau heldu zen moduen, ondo, ganoraz, batxaraz. Euskeraz eta erderaz, eta zuk
Mikel honen kontra bozkatu zen. Esan zenion, urak ez daudela bere kompetentzia betetzen, bahituta dutela urak Abagino 2 milioi euroko erreskate bategatik, eta bueno, hainbat argudio eman zeinu zen, eta zuk honen kontra bozkatu zen. Justo, Abaginoko gure herria inundabideak kentzeko, plan generala apua martxan ipintzeko, prozesua hasi zen unea eta hitzarmen garrantzitsuena, unda urterikoa, ezetza bozkatu zen. Eta orain, ekartzen dozu, zirriborro hau. Erderaz, eta aldaketa txiki batzuekin, hitzarmen honek, ondala 2 urte sinatu zen hitzarmenak, esaten dau, 3 faseak diezela, obrak, egin behar diezenak, inundabideak kentzeko, eta fase bakoitzak, obra bakoitzak, bere hitzarmen espezifikoa eduki behar dagoela. Eta hori da egin dana. Ekarri dauna, zirriborro moduen, tatzoi batzukin, eta hainbat atxiki esan dozuz, justifikagarriak bat abez. Gure dut aldiendako bat abez. Koherentzia, zuena, 0. 0. 0 handixe gainera, indor urte bidezetza. Gainera gogor, gainera. Gure herria apua aurrera ateratzeko, martxan ipintzeko, eta batez inundabilidadea eta pertsonen segurtasuna bermatuko daben hitzarmen hainbeste urteetan itxaten hogeiena sinatu zana, aurreko legegintzaldian, ni alkaten nintzela. Kontra eta hori zirriborroa. Gainera, justifikazioak, euskaraz ez datorrela gauza bategatik, ondo aritzen dela, haitu bai. Haitu, hau haitzazu, ondala 2 urteri ezetza esan zein hau urtazu, emoten dago ezetz. Gunola ez, ados gauz. Prozesu hau gauka ziren dut. Urreko legegintzak izan. Zuek ezin dut, zi. Zuek hori, lehen berba egin egon zana, ikutu batzuk egon dozuez, garra petxetu da hor beste urbanistikoki, beste luzei batzuk gure dozu bezala etxe bizitza moduen hasi eta zona residentzia moduen hasi, eta, arrazeran geratzen den guzti hori. Gero eta behin, garrantzitsuna da hemen, denoko fasea urak ordainduko daudela, bere konpromisoa undala urtebi hori izan zen, proiektuak, milioi bat zazpionetik 2 milioietara gora ingo dau, baina hori urak bere gaina hartuko dau, eta guk ondo ikusten dugu hori, kriterio honez. Eta gero, gure dueltanetik, garbi utzi nahi duguna da, bigarren eta hirugarren fasea libre gogorrekin bat dotzegu eta den moduen. Hor garbi dau, bigarren eta hirugarren fasea erdiban ordaindu behar da ura eta Abaginoko udalaren artean, eta orduen, ingresoak eta bai, kontentzioz eta argi bilibeakoa da, ze azkenean 2 milioi inguru, hemen dut txostena dutela 2 urte egin zana ekonomikoa, 2 milioi 75.000 euro inguru, ordaindu beharko jakoz, udalak urari bigarren hirugarren fasea egiteko. Honek, gainkarga eduko dago, zeurotik, urte batzuk barru, bigarren faseko hitzarmen espezifikoa egiten danean, hirugarren faseko hitzarmen espezifikoa egiten danean, hor zehaztu biko datu honek, materialak eta anak gora egiten dago, presizo honek gora egingo dago, baina kontuten eukin behar dugu, eta gure udal taldetik, erapotetik eskatzen duguna da, bigarren hirugarren faseaz ez ahaztu, eta lehenoko fasea urak egingo dago, edarto, horretan geratu ginen, hori egingo dago, beste ikutu batzuk ikusi dugu zorra dena, ez di kriterio honeko idiezela, baina bigarren eta hirugarren faseaz ja gogor hasi da gainean, eta batez be, kontuetan eukin, ondala urtebi, txosten ekonomiko egin zana, presente edukitzea, eta mai gainean eukin behar dugula daudano, oso garrantzitsua da obra honek egitea,
dana gauzadoz, eta baita ere, garrantzitsua izango da, gurari obra guzti honen, bigarren eta hirugarren faseko obren 150 labur bilduz, Bilduren koherentzia zero, da urtegi ezeta, eta orain, zirgorra horretik esandako guztiaren arabera, guk alde bozkatu dugu. Zergatik, prozesu hau igoiko dinen dugu. Aurreko legintzaldean igoiko dinen duen esfortzu handia, kontra gainera oposizio gogor batekin, eta guzti sinistu egiten duen hitzarmen honetan eta proiektu honetan eta obra hauetan eta obra ateratzen kapazak izan ginen. Eta hori, jarraitzen dagoen partotzen du. Eta, alde batetik, ongi etorri, ez da? Pero bai, zuek emoten dugu aldez dauzila, honen alde eta jadan, emoten dugu alde gauzela, baina zelako koherentzia ditziz, zelako falta botaten den urtegiko zuen laguntza, ez da? Baina hori ja pasatu da, horrein beste da baten gauz, hori guk ulertzen dugu, eta hori egin behar dugu, eta guk alde gauzatu. Bai, nire partetik, nire partetik nota behin duen irakurketa botako dugu eduki dagokionez, eta gero nire irakurketa botako refleso bat egin dugu, erabakitzeko, zer egiten dugun puntu horrekin, ikusita ondiren eskakizunak eta interpelazioak, erabakitzeko zelan tratatu puntu. Orduan, eduki dagokionez espresuki, gero eta behin egin duena da azaldu, zer dan egin dena dengo legintzalditik ona, zelako onura dituen aldaketa eta zehaztapenan eta bainoko herriarentzat, eta, nagusik izango denuke, akordioa ez dela berdina, ez 190an berdina ere ez, baizik eta, badaude, gura buruz, boldaketa nahiko garrantzitsuak, eta aldi berean zehaztapen nahiko garrantzitsuak, badaukatena bere inpaktu ekonomikoa ere bai, gero eskatuko duena zein den. Orduan, importanteena, urperagarritasuna murrizteko bidea, lehenengo fasetik askoz ere hurbilago gaude momentu honetan, eta datozen prozedurak eginda, datozen hilabetetan espero dugu ja, lan hori ikastea, eta goratu dugu garrantzitsuena dena da, gure herritarren segurtasuna bermatzea, hortaz, hortik hurbilago gaude. Bigarrenik, APOaren desblokeoa ekarriko du, gogoratu behar dugu, aurreko legintzaldian, APOaren gaian, premisa baten gainean egiten zela lan, legintzaldi honetan, premisa garrantzitsu bat moldatu egin da, aldatu egin da, kasu honetan, Martinako erdigunean dagoen industria gune, abandonatu baten aurrean ari gara, eta uste genuen aurreko APOak horri ez erantzutea, nahiko kezkagarria zela, again honen, eta kasuetan traina batean lausuari dagokionez. Hortaz, guk argi ikusten genuen, erabat garrantzitsua zela, traina batean fizikalitaterako gune hori berreskuratzea, eta hortaz, logika horretan egin genuena izan zen, APOaren barnean, sartu, jatako industria gune guzti hori, erresidentzial bihurtzeko, guzti hori deschatharatu, deskontaminatu, eta nukleoan bertan, jentea bizial izateko. Horrek ekarri zuen, aurreko akordioaren gainean, irakurketa desberdinak egitea aurra erakundetik, eta momentu baten, eta esan dudan moduan, bilera asko egin ditugu, eta egoera desberdin askoren aurrean egon behar izan gara, Jose Luisek esan duen moduan, zuzendari aldatu da, eta ematen du, berei jarrera ere aldatu dela, eta hortaz, hor egon zen inpas hori desblokeatu da, eta hortaz APOak jarretu izango du aurrera, baina, kasu honetan, jataren industria gune hori berreskuratzea albideratuz. Hori baita berrikuntza bat ekarri duguna, eta gure ustez, Adainoko udalaren herriaren onerako. Eta guzti honek, bai, dauka udalarentzako aurreko konbeniatik, aurreko konbeniora, egin ditu zenbaki gutxi berako batzuk, eta baliteke €1.000.000 aurreztuak alizatea udalak
egin du moldaketa eta zehaztapenetik. Ari gara hitz egiten €1.000.000 Abadiñoko azkenengo hilabetetan udal teknikariak eta hainbat jentek egin duen lanari esker. Hortaz, hori dela albistea, eta hori dela gauza oso garrantzitsua Abadiñoko udalarentzat, eta erabat balioan jarri behar dugunak, izan ere, €1.000.000 Abadiñoko udalarentzako eta Abadiñoko udala daukan aurrekonturentzako zifra oso esanguratsua delako. Eta nundi dator hori? Zuk esan duzu moduan, hor badago orain dela 2 urteko konbenio bat, badaukana gauza hobe bat gaur plenora ekarri duguna baino, dela 2 hizkuntzatan dagoela. Hori da, daukan gauzarik konparazioan onena. Hori da guk autentik egin behar duguna, baina hortik joan da edukietara, hor hainbat akatz edo indeterminazio identifikatu genituen, batetik zer egiten zer gain kostuekin, hor inork ez zuen ezer idatzi konbenio horretan, bagenekien urtean poderioz prezioak eguneratu eta aldatuko zirela ziurazki gorantza, horra esen definitzen bakoitzak nola inbertsioan aurre hori, eta horren ondorioz ekarri digu hilabete guzti hauetan €4.000 inkostu hori ader nork asumituko zuen edo ez, eta ordu eta debate asko, eta zorionez ura agentziak hartuko du bere gain, hori da lorpen bat. Bigarrena, espropiazioen gainean, egin ditugun biletan ez egon bate de argi noriz egokion espropiazioena, izan ere ura agentziak beraik esaten duten arabera, inoiz ez dute espropiaziorik bere gain hartu, hori ere zen bat ere definitu dagoen. Eta diru laguntzak egotekotan, ez egon ezer idatzita diru laguntza horiek nola adieratuko ziren, nor jasoko zituen, onuraduna nor izango zen, eta guzti hori. Eta beste gauza importante bat, karga urbanistikoa, €3.000.000 kontsideratuta zaudenak, bi erakundeen artean banatuko ziren, erdi eta erdi, €1.000.000 bakoitzak. Gaur egungo moldaketari esker, karga guzti horiek udalaren kontabilitatera joango dira, eta udalak diru horrekin aurre egin izango dio hurrengo aktuazioa. Hortaz, ikusten duzu moduan, horko konbeniotik gaur egun aurkezten den konbeniora aldaketa nahiko garrantzitsu daude, eta nahiko onuradunak Abadiñoko udalarentzako. Horregatik, bere momentuan ez genuen ikusten egoki konbenio hori, eta gaur egun egokiago ikusten dugu konbenioa, eta hori da aldaketa, eta horrek ekartzen du gure jarrera aldaketa esparkatu gure botoaren aldaketa. Ikusten duzun moduan, edukiak erabat aldatu direlako. Hortaz, erabat koherentzia da, udalaren interesarako onena dela lortu behar dugula, eta momentu hartan guk ulertzen genuen hori esela horrela, eta gaur egun ulertzen dugu, bai. Horregatik, gure boto aldaketa. Eta orain, hau hori izan da, receso bat egingo dugu, hitz egingo dugu taldeen artean, aber zer egingo dugun zalantzen gainean, eta recesoaren duten jarraituko dugu greba egin. Itxan, tengo un receso eta gero. Vale, horren pongo la web con itxintera. Vale, bueno, intervenzioa ezberdinak egin ditugu, bakoitzak bere azalpenak eman ditugu, eta, bueno, egin dugun balorazioa da, ulertzen dugula, forma aldetik, badaudela gauza batzuk, ez direna esan duen ortodoxoki prozedura normal batean betetzen dituenak. Hortaz, uste dugu, gai garrantzitua dela Abadiñoko udalarentzat, uste dugu aldi berean berez badagoela adostasun bat, eta nahi dugu adostasun horrekin jarraitzea, eta dokumentazioa argiago eta elebitan helarazita, beste pleno batera ekarriko dugu puntu hau bozkatzera, eta horrela itziko dugu, ez dago interventzio gehiago, eta pasatuko gara laugarren puntua. Laugarren puntua dio, Abadiñoko udalaren hizkuntza irizpideak onartu. Orduan, Euskara eta Hizkuntza batzorde buruak, nahiak salduko. Nik departamena eskatu, zen nire ez naz konturatu euskeraz ez talde egon igota,
eta bagabiz lan txukun bat egin uste dut udaletxetik euskera bultzatzeko, orduen honek hobetzeko balio daizkula espero dut. Orduen, Abadiñoko elizateko udaleko hizkuntza irizpideak agirian, jasotakoak Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialen erabilerarako jarraibide orokorrak dira, eta hizkuntza irizpide batzuk finkatu nahi ditu Abadiñoko udalak legeak hala agintzen duelako. Irizpide orokor horiek aipatutako erakundearen erabilera planean txertatuko dira, eta behar izan ez gero osatu eta zehaztu egingo dira. Haien betetze maila eta hartu beharreko neurriak planari jarraipena eginez aztertuko dira, baita aldizka egingo diren ebaluazioetan ere. Dokumentu hau batzordean lantzen joan gara azkenengo hilabetetan, eta hau bat esan hartu. Vale, primero que todo, Nayara, quería agradecerte por todo el trabajo que estás haciendo y sabes que si seguimos en esta línea vamos a lograr los objetivos y votaremos a favor. Mikel? Guk ados gozatuko dugu. Pasan asteko batzorde dokumentu genuen oso batzu. Eta dokumentu duguzenak aurretik ere bai, sartu diez, eta aldatu diez, beraz ados gozatuko dugu. Bueno, nosotros también vamos a votar a favor. Vemos que garantizamos los derechos lingüísticos de la ciudadanía también y contribuimos a normalizar y a fomentar el uso del euskera en el Ayuntamiento de Abadiño. Entendemos que el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino también es un reflejo de nuestra sociedad y de nuestros valores. Por ello apoyamos un modelo que respeta los derechos lingüísticos de todas las personas y refuerza la presencia del euskera en la administración pública, garantizando siempre la convivencia y el equilibrio con el castellano. Con esta aprobación damos continuidad al trabajo realizado y avanzamos en la consolidación del marco lingüístico que responde a la realidad de Abadiño y a los compromisos de este ayuntamiento en materia de política lingüística. Vale, bozkatuko dugu orduan, aldeko bozka. Bosgarren puntura pasatzen gara, martxoaren 8ko adierazpena. Eta kasu honetan, Abadiñoko udalaren adierazpena 2025ko martxoaren 8 dela eta. Aurten beteko dira 30 urte Nazio Batuen Erakundeak 1985ean Beijingen antolatutako emakumeari buruzko 4. mundu konferentzian Beijingo adierazpena eta ekintza plataforma onartu zela, eta martxoaren 8ko emakumeen nazioarteko egunean urte hurren hori ospatuko dute. Beijingo ebazpen horrekin zabaldu zen bidea nazioarteko politiken bitartez mundu osoan gauzatzen hasteko genero berdintasuna eta emakume eta neska guztien ahalduntzea eta giza eskubideak. 3 hamarkadetako ibilbidean aurrerapen handiak egin dira esparru guztietan. Hala espazio publikoan nola pribatuan, emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko. Baina borroka horrek ez ditu eman fruitu berdinak leku guztietan. Eta munduan oraindik ez dago herrialde bakar bat ere emakumeen eta gizonen arteko genero berdintasuna erabat lortu duenik. Inflexio puntu batean aurkitzen gara emakumeen eskubidei dagokienez. Ultraeskuinak Europan eta mundu osoan bizi duen gorakada gogorra abisu bat da, ohartu gaitezen genero berdintasuna, emakumeen ahalduntzea eta emakumeen eta nesken giza eskubideak lortzea premiazkoa eta funtsezko zeregina izan behar dela gure udal politikan. Horregaitik, Abadiñoko udala konpromiso hauek hartzen ditu. Bere egiturak sendotuko ditu berdintasunerako eta indarkeria matxistaren aurkako politika garatzeko, eta behar diren giza baliabide eta baliabide ekonomikoak bideratuko dira horretara. Jarraituko du 3. berdintasun planaren bitartez bideak jartzen emakumeak ahalduntzen jarraitzeko. Jarraituko du bultzatzen eta indartzen Abadiñoko berdintasun kontseilua eta handitzen bere eraginkortasun politikoa. Behar diren baliabideak seguratuko dizkio Abadiñoko jabekuntza eskolari. Eta amaitzeko, herritar guztiok animatzen zaituztegu parte hartzera, martxoak 8an ospatzeko Abadiñoko udalak antolatuko dituen ekintzetan, eta baita ere Durangoko mugimendu feministak antolatuko dituenetan. Declaración del Ayuntamiento de Abadiño con motivo del 8 de marzo de 2025.
Este 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, nos unimos a la conmemoración del 30 aniversario de la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing durante la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer organizada por la Organización de Naciones Unidas en Beijing en 1995. Esta resolución puso en marcha la hoja de ruta mundial y el marco de políticas internacional para lograr la igualdad de género, el empoderamiento de todas las mujeres y niñas y la realización de sus derechos humanos. En 3 décadas de recorrido se han dado avances importantes para alcanzar la igualdad en todos los ámbitos de la vida, en los espacios públicos y privados, pero la evolución ha sido desigual y todavía ningún país en el mundo ha alcanzado la igualdad de género entre mujeres y hombres. Nos encontramos en un punto de inflexión para los derechos de las mujeres. El importante avance de la ultraderecha en el contexto europeo y mundial debe alternarnos y debemos considerar que lograr la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres y las niñas debe de ser una tarea urgente y fundamental en nuestra política municipal. Por ello, el Ayuntamiento de Abadiño se compromete a dotarse de las estructuras para desarrollar políticas de igualdad y lucha contra la violencia machista con los recursos humanos y económicos suficientes. Continuar promoviendo el empoderamiento de las mujeres abadiñarras a través de la implementación de las acciones contempladas en el Plan de Igualdad. Promover el fortalecimiento y la capacidad de incidencia política del Consejo de Igualdad. Garantizar los recursos suficientes a la Escuela de Empoderamiento. Para acabar, os animamos a que todas las ciudadanas y ciudadanos participéis en los actos programados por el Ayuntamiento con motivo del 8 de marzo, así como en los actos organizados por el movimiento feminista de Durangaldea. Vale, zari kontsuen baina etxerik. Vale. Bien, bueno, segarren puntura pasatzen gara, luzatu Abadiñoko udalaren 3. berdintasun planaren indarraldia. Bueno, hirugarren berdintasun plana 2024an amaitu zen, egindako urteko ebaluazioek erakusten dute ekintza asko ez direla gauzatu edo partzialki exekutatu direla, batez ere gobernu onaren ardatzean edo mainstreamingean, baina baita alduntzearen edo indarkeriaren ardatzetan ere. Laugarren plan bat diseinatzea egokia den ala ez aztertzen hasita Emakunderekin jarri ginen harremanetan, eta honako hauek baloratu genituen. Hirugarren plana beste 2 urtez luzatzea 2026 egiteke dauden jarduketek edo partzialki egindakoek sistematikoki gauzatzen diren ekintzekin batera ekintza plan bat osatzen dute, edukiz ondo hornitua hurrengo 2 ekitaldietan gauzatzeko. Laugarren plana diseinatzea 5 urteko indarraldiarekin, 2026-2031. Emakunderen eta Eusko Jaurlaritzaren 7. plan estrategikoarekin bat etorriz, hau izango zen 2024-2030. Horrela, plan berria 5. plana diseinatzea tokatzen denean, Eusko Jaurlaritzak berriro diseinatuta eta martxan izango du beraien plan orokor estrategiko berria. Eta beraz, prest egongo dira ere udalek lerrokatu behar ditugun ildoak. Emakundek urtebete inbertitzen du bere estrategia ebaluatzeko eta diseinatzeko, eta beraz, 2031 amaieran edo 2032 urtearen hasieran hasiko da plan berria. Eta informazio batzordearen aldeko agertu ondoren, osoko bilkurara ekarri da irizpena hemen onartzeko hori. Batzordetik hau betez onartuta luzapena. Vale. Referente a este punto, pues sí, hemos trabajado ya en la comisión, votaremos por supuesto a favor. Lo que sí me ha gustado es el tiempo real que vamos a intentar a dar todos estos años para lograr llegar y finalizar el plan de igualdad. Ya sabemos que desde la legislatura anterior se ha venido trabajando con se han dado una serie de pasos en los cuales hemos logrado avanzar muchísimo. Y ahora yo creo que con la estabilización de la técnica de igualdad, más lo que habéis sacado ahora mismo, que es la técnica de bienestar social y para juventud, yo creo que vamos a dar pasos grandes y espero que sigamos en esa línea trabajando y por supuesto que tendréis mi apoyo. Gracias. Kupea dortotako dugu.
ados botako berrena, ados botako dugula, eta batzordean landutako gai bat izan da, eta pizkanaka aurrera goiezen helburuarekin, ¿vale? Vale, eskerrik asko. Vale, desde nuestro grupo también estamos de acuerdo con la prórroga del tercer plan de igualdad hasta 2016. Los informes de seguimiento han evidenciado que muchas de las acciones no se habían ejecutado o solo parcialmente, lo que hace necesario un análisis un poco más profundo para evitar que estos planes queden en papel y garantizar también una aplicación real. Este tiempo adicional nos va a permitir evaluar qué ha fallado, complementar las acciones pendientes y elaborar un nuevo plan con más recursos y herramientas. Nuestro compromiso es que la igualdad en Abadiño no solo sea una declaración de intenciones, sino una realidad con medidas concretas y efectivas. Vale, Berto. Aldeko bozka. Vale, hemendik aurrera datozen hainbat puntu, ogasun batzordien landutako puntua bidez, orduen kasu honetan, mintzaleko salduko dauz. Zazpigarren puntua dino, onartu 2023 urteko kontu orokorra, 2024ko mehatzaren 20ko boletinan argitaratu zana. Teknikoki, ez dakit, izate garri gelditzen onartu behar dugu dut, uste dut formalki kontu notea bezala, historia da, igazko maietzen agertu zuen boletinean, eta boletinean behin agertzen danean, lehenoi jakinarazi behar boletinean agertu da, eta ja onartu dago biriki dute, eta hoxe etzan egin. Gaurkoa asmo zen, hori egitea, zizte bat egitu zen, eta ez da ez onartzea, zer onartu den duen, gero boletinen publikatzen da, eta egon behar dugula kontu da, boletinen publikatu da. Hori da, ez dugu gozatu dut. Hala, manza jarritea, ogasun batzurden eta Vale, oso ondo, pasatzen gara, 8. puntura, diru laguntza izenduna Euskal Herriko argile postaien elkarteari. Bai, bueno, lehen nolako dokumentazioen dagoen diktamenien 8. eta 9. puntue dokumento bat egin dauz. A puntuen da B puntuen. Ez da, gero oso banaka bauskatu aldugu, edo bauskatu aldugu da atera. Diktamena ditzete ogasun batzorretik bakarra dator, ez dira. Orduen, hor apurua da, batien egiten da, bertso txapelketaren inguru, diru laguntza lez barik, bigarren kapituloa pasetien gaztunez, eta gero, aldi mozkailien elkarteari, bigarren kapitulo negozan, eta bigarren kapitulo barik diru laguntza lez aitortzien. Horrek kontutan ez dagoen inungo influentziak emoten, horrek kontutan horrek usutik egon die, partia die, baina egon die kapitulo ez egokien da. Orduen, bakarrik egiten dugune da, tokatzen den kapituloen sartu. Eta hau batezko adostasuna dago, ogasun batzurdien horretarako. Orduen, ez da, txartu ditzen, ikuen dikuz, eta bakarrik ingo nako ez, dokumentu bakarrik datu zenako. Nire baina gopearik Markel hori alda bieretara? Biak batera ospatu? Bai, lehen aldaketa baiez, bigarren aldaketa baiez. Ez dinot, ez diktamen berez bakarra egin dugu. Eta hola, historia da igual, bi puntu guri pini dira, bi barri uste bostetak egin, edo bat egin. Coste-beneficio, egin bi, dea par segundo, egin bi eta listo, eta garrota saltzen. Bale, bueno, 8. puntua diru laguntza izendunaren aldeko bozkak, parkatu, ez duzu itxain. Ez da egin zerbait izateko dut zuen diktamena da. Estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Bueno, eta da bozkatu dugu, 8. puntua, diru laguntza izendunaren aldeko bozkak. Vale? Eta 9. puntuak, kendu diru laguntzen nahazietik, diru partia eta txapelketa bigarren kapituloan sartzearen aldeko bozkak. Pasatzen gara 10. puntura, hau ere bai, ogasun batzordean landutakoa, duen Gonzalo Casanova. Bai, hau batez, diktamen hau batez onartute dauz, eta zuzenketa bat egitea, idearen inguruen pildugun ugari bat inguruen, energia berriztagarrien barruan, energia berriztagarrien, eta zukosun ipini barik, agertzen bakarrik energia fotovoltaikoa, ugari jartzeko moduen, eta energia berriztagarrien
horretan, geotermia, sartzen dira beste bat. Zuzena gutxeteko beste idazkera bat emontzako, eta pixka bat egiteko idazkera orokorra bat inklusiboa. Energia berriztagarri lanak ekingo dutela eskaera bat egon da, zentzu horretan herritarren aldetik eta arrazoi guztiz eduki eta horrela planteatzen da aldarrikatzen. Vale, Nacho. Vale, pues, nuestro voto va a ser a favor. Alde bozkatu. Bai, Vale, horren bozkatuko dugu, aldeko bozkak. Vale. 11. puntuan, aldatu erretornoko tarifak eta zendu tarifen testutik errendotu gabeak hitza hori jartzen da, hori ere ogasun batzordean egin beharko aldaketa bat. Bai, haue diktamena guarda sonartute dago, eta erropen horra ipina den. Eta akats bategatik mantentzen da programan erabiltzaileen artean, tarifa desberdinak errendatu dira eta errezkoen, zorren planteatzen da ez errolatuen kompetentzien eta lanentzak bizitie markote duena errolatuentzako presidentan, alinetan eta duke hau batezko erabakizera diktamenin. Vale, hain eta bizti hori izateko. Vale, horren bozkatuko dugu, aldeko bozkak. Vale. Pasatzen gara 12. puntura, alkatetza dekretuak. Sí, como vemos, el decreto 2025-0030 y el 2025-0042, en el que habla del tema del renting del coche de la policía municipal. Quisiera saber si es que primero se había solicitado a AT Capital o a Oviedo, a Automóviles Oviedo, porque ha habido ese error a la hora de decreto. Azaldu dezaket, egon ginen aztertzen nola egin, uste dut gainera zurpatzea egin duzula zelako lan egin dugun erren gaina, azkinean topatu horren eskaintzarik honena, eta dirudienez, enpresa talde horrek dauzka enpresa bat baino gehiago, eta guk hitz egin genuen haiekin eta euskara zena lortu genuen gaur egundako kotxea, gainera txendokoak nekokoekin daude, eta egin genuen dekretua haiek bidalitako aurrekontuan jartzen zuten enpresarekin, la razón social. Eta egin genuenean, egin dekretua, eta esan ziguten, barkatu Markel, eske justo bidali zuten aurrekontuan izen hori, razón social hori, baina rendiak egiterakoan da beste bat. Lehenengo izena da, salerosketa egiteko erabiltzen duten enpresa, eta bigarrena da rendiak egiteko horretzen nien, lasai egingo dugu akatsu zenketa eta hori, berez. Enpresa taldea da bera, baina txorra da izen aldatzea baina, horregatik da. Vale, el 2025-0047. En relación al procedimiento que sigue en el juzgado social número 6, sin más, designamos a Gorka de Beristain, en este caso, como abogado nuestro. Mi pregunta es, ¿este proceso va dentro de la licitación? ¿Es el mismo Gorka que nos asesora jurídicamente? Gertatzen moduak zuek zeudetenean gobernuan, abokatu despatxo horrek irabazi du zure lizitazioa, da guk aholkatzen gaituena orokorrean, baina beti afera hauek daude aparte, guk gaiaren arabera abokatu espezializatuak bilatzen ditugu, baina guk daukagunez zerbitzu bat lizitatuta bi gaien gainean, egin eta udalagileen kudeaketa, arlo horietan uste dugu daukagun abokatua hoberena dela, baina adibidez beste kausu batzuetan, kontratazioan edo egongo balitzu esteren bat, bilatzen da espezializatua kasu honetan, baina orokorrean beti duen moduan,
asunto bakoitza doa aparte. Y por último, el 2025-0081, donde está lo del tema de facturas, y luego habla de 5.808 euros de plan de comunicación, con la misma empresa que ha ejecutado el plan de comunicación. ¿Esto es un nuevo plan de comunicación o es el mismo? El 0081. El plan de comunicación no ha habido. Este vino de cómo lo dicen. No, pone, está dentro de pago de facturas y pone Sorba SS 5.000, comunicación plana, factura del plan de comunicación. Entonces, claro, simplemente es así, si va a salir un nuevo plan de comunicación. Sí, 0081, donde están las facturas. Creo que es el tercero. Vale. No sé exactamente ahora mismo de memoria porque en el ayuntamiento hay tipos de facturas al mes. Entonces, a nivel de decisión política no ha habido ni una contratación nueva para un servicio adicional. Entonces, me imagino que está, pues que en su momento no facturó. En su momento igual no facturó porque al final se suele facturar por fases. Entiendo que era una fase de ellas. Pero bueno, ya aclaramos. Vale, perfecto. Vale. Mikel. Dekretu eta edo galdera eskaritan eskaera bat, dekretu bat buruz. Bueno, vale. Orduan pasatuko gara galdera eskarien puntura. Vale. Bueno, Pacho. Vale, en robos de preguntas tengo un tema que está en la página principal, bueno, está dentro de la página web del ayuntamiento, donde dice: el ayuntamiento de Abadiño saca a licitación la limpieza de edificios públicos y mejoras en el servicio para el personal. Esto fue publicado el día 8 del 5 del 2024. Las empresas que opten al concurso de limpieza deberán asumir el incremento salarial acordado con las trabajadoras el pasado marzo. O sea, estamos llegando justo a un año de ello y claro, y seguimos leyendo un poco la noticia. Dice: y es que el pasado mes de marzo el Ayuntamiento de Abadiño acordó mejorar el salario base de las trabajadoras de limpieza de edificios, lo pone en negrita, salario base de las trabajadoras de limpieza de edificios, a 22.000 euros brutos anuales el primer año y 23.113 euros en los siguientes años. Luego vamos un poquito más abajo y palabras tuyas, Miquel. Dice: me gustaría poner en valor el consenso al que hemos llegado con las trabajadoras y con todos los grupos políticos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ya que los pliegos han sido aprobados por unanimidad en el último pleno, después de varios años sin avances. El servicio será licitado con una mejora sustancial de las condiciones en todos los sentidos. El siguiente paso es analizar la posibilidad de hacer público el servicio y homogeneizar así las condiciones de todo el personal. Ha explicado el alcalde Miquel Urrutia. Claro, ¿por qué traigo esto aquí? Porque me han comentado, y ya lo he comentado en comisión, lo que quiero es un informe técnico en el cual hacer un seguimiento al pliego técnico de condiciones, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Eso, punto 1. Y punto 2, también quiero un informe jurídico en el cual si se está cumpliendo el acuerdo acordado con las trabajadoras, porque según me dicen se está colocando un plus y no se está colocando el valor en el salario base. Entonces quiero saber si jurídicamente, tanto jurídicamente como técnicamente, se está cumpliendo este pliego. Entonces eso es el primer ruego. Vale, Pacho, eskerrik asko. Bueno, gai horren gainean, uste dut batzorran ere azaldu genuela, baina hala ere azaltzen dut. Lehen da bizi, balioan ipini ez da, lortu genuen akordio hori, eta dolako, soldata aldetik
onura ekarri duen langileentzako, eta beste hainbat alorretan ere bai, ezta? Hori errealitate bat da. Orain, aldi berean, gu ere jakitun gara, batetik, materialarekin, badaudela langileen partetik, enpresak erazten diren materialen gainean, badaudela kesak, eta nola ari garen lanketa hori egiten, ez behitu diogu udal teknikari bati, bere momentuan, mantenu teknikari izango zen, hau egon, ez daukagu momentuetan plantia mantenu teknikaririk, orduan ez behitu diogu beste teknikari bati, jasangarritasun eta mugikortasun teknikariari investigazio lan hori egitea, ari da prozedura hori betetzen, eta bestetik, soldatari dagokionez, landu da pertsona lanen alorrean eta juridikoki abertze pausuan garbinen base dokumentazio eskatuko, eta eskatuko zaina, erregimentu bat egingo zaina da, langile bakoitzeko segurantza sozialean nola tributatzen duen enpresa, hor adieraziko benetan zein den salario base, zuzan duzun dudan. Horra, nahi gara prozesu hori egiten, eta aldi berean sindikatuen eskuragarri jarri dugu ere bai, udaletxeko pertsonalea dagokionez, aholkularitza juridiko ere bai, harremanetan jarri ditugu, behar duten guztiako, laguntza eskaintzeko. Hortaz, ari gara prozesu hori egiten, eta espero daigun, aldik eta lasterren, egoera eguneratzea, langileen hori beharrez, eta noski baiten, betitzeko eta udalaren hori beharrez. Vale, perfecto, pero cuando tengas, por favor, el informe tanto técnico como jurídico, van a ser de acuerdo. Luego, el tema de sueldos, ya se están dando, por fin ha aparecido el logo, en este caso, del partido al cual pertenezco, dentro de la página del ayuntamiento, y lo único, mirando las resoluciones de todos nosotros y nosotras, pues quisiera que se actualizara cuanto antes, ya se ha solicitado en varias ocasiones por parte de la JPNV y así cosa del año también lo solicité. Y bueno, sí se están dando pasos, pero creo que va por aquí. Entonces, vale. Esan dizuan moduan, lehen zangoan moduan, zen dut, bakoan aurreko elementan EAJ-tik eskari jarraituz, udal egunaren transparentzia atari horretan ari dira eguneratzen dokumentuak, kasu honetan dokumenturik kuantitatibo eta kualitatiboki ikusiz garrantzitsuenak egon dira, eta orain aurrengo horretan, zu izan duzun moduan, poliki-poliki edo, espero dugu ezen poliki-poliki, baina bai eguneratzen parte. y por último, meses informazioa euskaraz, ¿vale? Eso no todas las cosas. Astik. Vale, gure partetik hori, bebai eskerrak eman gabe, zure jarrera euskararekiko, basurako ikasten, guzti bat egiten izara, denbora bat edikatzen, eta hori albizten matea, eta eskerrak eman eta sortentzea. Kontratuen inguruan dugu, eta eskaera bat edo galdera bat da. Kulturako azpiegitura alkilerrak 2008ko apirileko pleno baten esan zen 2008ko azaroan atarako zirela. Momentuz, uste dut ez dira atea. Eta laster martxoan, 2008ko martxoan sartuko gara. Hemen esan dakure eta zeuk esan dakure. Pleno baten, punto bat sartu zenien, 2008ko apirileko plenoko punto baten, argiztapenak emoteko, zelan kontratuak eta zelan oso iesan, eta hori bazarte. Nosko ze asmo dituzue. Bai, zu esan duzun moduan, lehen urtean, martxoaldean edo orkestu zen urte guztirako kontratazio plana. Lehen aldiz,
Bainik udalean olako plan bat dagoena, eta plan horretan agertzen zen, zuk esan duzun moduan, azaro inguruan, esleituko zela, azpiegitu dira horienez, plegua. Lanketa hori egiten aritu izan dira, kasu honetan. Mantendu teknikaria ez egoteak oztopo bat suposatu izan du bide horretan. Ari dira, alduten enean, beste langile batzuk, kultura teknikariarekin batera, lanketa hori egiten, eta espero dugu, ezin dizutata bat esan, espero dugu, datozen datetan, aurrera pauso hori batea bide horretan, izan dut, garrantzitsua baita hau dela entzako ere bai, bi aspektutatik, batetik uste dugu ekonomikoki, eta bestetik uste dugu kultur saileko lan administratibo horretan eta kontratazioan ere bai, erraztuko duela lanketa, orduan gure helburua da, legurtean izan zuen, da jarraitzen du izaten, legu horrek aurrera akaratzea. Data ezin duzu zehaztu zati. Hainbat plegu ditugu aldi berean nahiko epengaitik eta urgentea direna, eta egon direlako errepide batzuk konpoketa, piztinetan egon diren berritasun batzuk eta hor sartzen dira gauza ezoiko batzuk, eta gauza horrez gehi plantiaren afera horretan, teknikari hori ez egoteak ekartzen du, igual batzutan, moldaketa batzuk egin behar izatea. Egon espero dugu alde nirean egitea. Pleno horretan, ustot, martxoa esan duzu, 2008ko martxoan, gure udaltaldetik eskatu gehien bai, argiteriaren eta kaleko argiteriaren mantenuaren kontratua bai konkurtsoa ateratzea. Hori eskatu gehien, urtean buruz hori, baina 80.000 euro inguruko horrekontuan dekon kontratu bat, lanak diez, eta enkorbe bai, barri eskatzeko. Kontratuaren inguruan, udal gobernutik aztertzea serioski, kontratu hori, kaleko argiteriaren mantenuko kontratu hori, ateratzeko aurrera kostuak egoteko. Oin arte egin da moduen erabiz, eta baina volumena gero notizio dela, eta, eskara bat egiten dugu gure udaltari. Azotzen dugu eskalizea, aurrekoen behitzen duen, esan duen moduen. Baeko hainbat eta hainbat lizitazio ateratzeko behar izana. Historikoki iztirenak zerbitzuak ez dira lizitatuta egon, bari gara horre guztiak argia pasatzen eta lizitazio ateratzen. Honek eskatzen du denboraren eta pertsona lanen inbertsio bat, eta alde denean egingo dugu, baina gure rekurtsoak egituak dira horren aurrean, eta ikusita zegoela baterin eta ze urgentzia eta ze gai dauden, erabakiak hartu behar dira, eta momentu honetan, gure aburuz, ez da egitzi une hori egiteko orain, baina, landu beharko da. Beste kontu bat, Zelaitako osasun zentroa. Justo ontala urte bete, aurkeztu zuen hirigintza batzordean, titular digno, valoración de la ampliación del consultorio médico de Osakidetza de Zelaietan. Estudio de viabilidad. Justo hau ondala urte bete aurkeztu zen, 2008ko otsailaren 21 eta hau eskatuta gauze bat, eta betian nik eskatu izan da udaletik eta zuzeutu bai, Zelaitako osasun zentroaren ampliazioa. Azkeneko urtien ez dugu inolako nobedaderik, ez da albisterik egin. Jakitzie gure dut taldetik, aurrera prozesurik egontan, zer egingo zuen, baten bategaz elkartuko zaile, asunto zelan dauen, informazioa. Zuk esan duzun moduan, eta dokumentu horrek erakustena moduen, legegintzaldi horretan, hasieratik herritarren eskakizun hori eta gure partetik naturako probisoaren jarraiki, Osakidetzarekin kontaktuak izan ditugu, esan egituen, eta bilerak, eta hor argitu zuten, zentroa beraiena zen enean, beraien kompetentzia zela, zentro hori
hobetzea edo handitzea. Hemen bi alternatibaren gainean aritu izan diren hitz egiten, eta nola gehiago zeintzu, txanportan dagoen udal lokala edo, bestena osasun zentrola, dagoen lekutik albo batera handitzearena, horre egin ziren bideragarritasun azterketa batzuk, eta egiten ziren, hor dugun datu eta zifraneko handi horiek, ezta? Orduan esan ziguten, Osakidetzatik, berai daukatela lehentasunen zerrenda bat, eta urtero daukatela enpertsetako partida bat, eta printzipioz, beraien lehentasunen zerrendan, abarino ezela lehentasunezkoa. Orduan, esan genuenak, izan zen, itxagongo dugu, Eusko Jaurlaritzan gobernu hauteskundean pasata, gobernu berria sortzen zen, eta, denbora bat gutxita, berriro ere, sailburutza berriarekin, igual pertsona berriak egon eta agian igual irizpideak aldatuta edo, emango zen aukera hori jorratzeko. Orduan, bai egun gara egun hauetan gure artean hitz egiten, zibarko goinatekela lehen harreman hori egiten osasun sailarekin, eta hori datozen astetan berrartu beharko dituzte kontaktu hori, eta eguneratu informazio hori. Ulertzen daren arabera, azkenek urtien, aurrera pausurik ez da. Ikusiko dugu, aurrera antzean zer pasatzen da. Beste kontu bat, San Blasak. Hemen egin haben eskaera bat, udalean, San Blas jaietako egitarauan agertzen da, ardura bakoitzeko gastuen publikazioa. Horretanaz, San Prudentzio eta San Trokas jaizetako jai egitarauen, guztuen eratu zala, herri guztizen, jardura bakoitzeko gastua. Zenbateko izan zen. Kompromisua, nik behintzat hori ulertu nahi, eta gure udal taldean bai, esan udal gobernuarena, herriko beste auzo batzuetako jaizetako jardueren gastuak bai publikatzea eta herritarrei eraraztea. San Blasak pasatu direz, baina nik behintzat ez doaz ezagutzen. San Blasetako jarduera bakoitzeko gastuen balantzerik ez dugu. Eta, urtarrilako eta maikean, egin hamen registroan eskabide bat eta ez da erantzun. Zozer honen gainean komentatzeko edo baina nik ez dut jaso hori eskaerie, horrezteko horren berri, galdetuko eta berren beratu da. Baina bat agozti gauziera San Blas eta San Trokasetako gitarrauetan errezago dekogu horiek zela edo datuak hori helaraztie pertsonei ze egiten dana da liburuzka bat. Orduen, San Blasetarako egiten dana da kartel bat eta ez da geratzen ondo horra argitaratzea. Baina egize da eta dekogu pentsaute jai guztizetan nolako informazioa ez da publikoa, ez da inongo arazorik hori jendeari helarazteko. Baina izan da batez ere horrengatik, liburuzka ez dagoelako argitaratute. Eta bai, eskatuko eta hori zergatik ganuta. Bai, igual hobeto, eskerrik asko. Dana da, udal gobernutik ateratzen da aldizkari bat, aukera horra izan alda aldizkari horretan, udal aldizkari horretan, San Blasetako ardura bakoitzeko gastu eta hartzeko adibidez. Posibilidade bada. San Prudentzio eta San Trokasetan adibidez, errezago bada, Busonet eta jai egitarauen ardura bakoitzeko gastu eta hartzi eta San Blasetan gatxau bada, edo beste auzo batzuetako jaizetan gatxau bada ikie, udal aldizkari horretan atera alda. Bai, ide hona da. Ikusiko dugu abertzen dan aukera horrena eta tengo dugu horrena. Gero beste kontuak San Blasen inguruen ganadu feria.
ganadu feriaren buelte horri bide nintzen, eta komentarizu izen zan, gero eta ganadu bitxio dauela, badakigu. Usteategiak usten da bizela, gero eta ganadu bitxio dauela, baina feri zan, gero eta ganadu bitxio dauela, komentarizue nahiko orokorretzen zen. Baiti ere, egon zen jarpa bat, kanpotik datorren ganadu saltzeko erdi dutzen. Osea, kriston karpiek, izan bateko gastu dutu dauden kartiek, 6.000 edo 10.000 euroko kartiek, eta ganaue egon ziren 10-11 bat. Osea, 3 labasto, beste ontz batzuk eta beste oso bitxi eta oso triste, bastante triste egon zen. Eta nik uste dut egin behar dela balorazio bat bai, datorren urtera begira, ganadu feriaren inguruan, eta buelta bat emon, eta nik uste dut danon artien egin behar dutzen gure beti izen da San Blas ganadu feria punta-puntako ferizie eta bai, kartuko. Beste ere batzuetan bai bajatzen da bidela nivela eta guzti hori, baina aleginek eman duguz. Eta baina ganadu feri hori herri hori tokin dago. Eta nik guk eskatzen dugu, gure udaltaldetik balorazio bat, denbori dugu, San Blasei begire, eta, buelta bat egon beharreko. Guk uste dugu ganadu feriari buelta etxe bat egon beharrekola, pentsau, eta hoxe da gure eskari. Bueno, en relación al tema de las carpas, la carpa que comentas es la carpa de ganado a venta. Entonces, esa carpa es verdad que lo hemos estado valorando y dándole una vuelta, porque cada año, años que llevamos hemos visto que hay que dar una vuelta. Las personas pueden apuntarse hasta el último día, es lo que estaba, y entonces al final se apuntaron 20, que luego finalmente tampoco llegaron los 20, eso es verdad. Entonces habíamos hablado de dar una vuelta. La carpa ya estaba alquilada, ya se había puesto para alquilar, y una vez que eso ocurrió, estuvimos valorando, pues claro, cómo gestionarlo, pero en el último momento, como la directriz era que te puedes apuntar hasta el último día, no sabíamos cuántos animales iban a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues para el año que viene ya tenemos valorado y hemos hablado con los técnicos también, y habrá que apuntarse en un tiempo determinado. Y así, viendo los animales que se apuntan a la venta, podremos coger la carpa acorde a ello, ¿vale? Para ahorrar también en gastos y hacer una buena gestión. Y es verdad que más o menos en el resto de cabezas de ganado se han apuntado las mismas, puede ser 2 o 3 animales menos por el tema de lo que hay ahora también de infecciones y la lengua azul, etcétera, etcétera. Pero en relación a otros años, en el resto de cabezas de ganado, simplemente ha habido, yo creo que 3 cabezas menos, ¿vale? A todo esto también le podemos dar una vuelta a una ordenanza nueva de entrada y salida de ganado, que la podemos tratar entre todos, porque sí, que yo también he visto, por ejemplo, que a plena hora del día, sobre las 12 del mediodía, había un camión saliendo con ganado delante, entonces tenemos que tratar el tema ese también entre todos. Creo que es para votar. Sí, la reflexión era un poco en general, aparte del número de cabezas, la calidad, la distribución, ahora estamos a tiempo y consideramos que es importante hacer una valoración por el sector, exhaustiva y darle otro impulso. Por añadir también, decir que se ha estado trabajando con los ganaderos locales y también con LORA, y que la distribución ha sido consensuada con ellos también. Es decir, aquellas cabezas en vacuno que han bajado, que han disminuido, lo que se ha hecho es añadir este año en equino, ¿vale? Acorde a el compromiso que hemos llevado a cabo con los ganaderos locales y también con LORA. Por eso igual, la distribución, pero ha sido consensuada, ha sido trabajada con ellos, y valorando que había menos cabezas de vacuno, lo que se ha hecho es implementar en el caballo equino. Y ha sido un poquito eso, pero trataremos para el que viene. Vale, hemen gainera, txeko, asamblea inguruan, zuk genduzu aipamen animalien kopuru hori eta alun kopurari, baina baita ere beste sektore batzuetan ere aldaketa nabariak somatzen dira, hortuari gaian tendentzia adibidez aldatzen ari da,
beste erabateko produktuek saltzeko eskariak asko igo dira adibidez, hor ikusten badagoela aldaketa bat, eskari aldetik ere bai orduan, baloratzeko ere bai, erosotasunan, beste elementu gehiago haunan direla. Baina, bakarrik ez dago, zuen bidea dago senyora, dago diferentzikoen izabere horreko duztena da, inauziko ez dugun harremanarekin egituta beste, bereziki abenburu barik, beste postuetan egoten da jendeari, adibidez badakigu, mundu guztiarentzako, aurten azteren izela esan bat zeguna, jende guztiak separatu duen, irazko eguna, daro bat, bai jente aldetik eta bat eta beste, baina berez, proporzionalki, aurtengo zenplazean jendeak oso ondo zandu zuen, oso ondo zandu zuen, uste dut niko, egiteko egiteko ze komentario bitik, azokan bertan, planteatu zen jendearen ibilbidea, nolabide bakarrik izateak eta bat eta beste, gero horrako jendetza horreko produktu zeure, errestu zuen, jendeak gehiago erosteko eta gero nik uste dut beste komentario bat ikusten zuen horren izan dena da, probotan ikusten jente gehiago dela eta bere kartela ondizio da, probotan jente horretzen uste dut, eta azkeneko eskara erregua, psikobonos. Dekretu bat ikusi dugu, non ordaintzen diren zein ordainketak, 75 eurogatik, psikobonoen inguruan. Ez dakit psikobono kanpainaren emaitza hau dan, edo dekretu gehiago dien, ordainketak gehiago dien, zei pertsonek hartu badabe bakarrik kanpaina. Gure eskaera da, balorazio bat egitea, psikobono kanpainako balorazio bat, eta beste bat, kanpaina, bono sozial eta kultural, kirola eta kulturako eskaintza horrek, bai, zelan fundien, edo amaitu bada, edo zegoen dekretu hau ikusi dugu, eta ikusi dugu zorrenketa honek egin dizela, eta inoko batzordean ez da esan esan. Eskatzen duguna da, batzorde bat egitea, azaltzea zelan joan den kanpaina, eta guzti hori. Azalpenak eta batez aparte, hori zuen kontua, bai uste dute zenetu ginela, onartzen eskariak albezain laster, jendea ze psikologoak eskuratzeko dirua dena dela, ez dira, mila. Eta zuek aztertuko duzue, baina, bai, izan daitekela bakarrik dekretu hori ez egotea, bizik eta gehiago dira, ez saiatu gara, eta dena dela bai horretzen dizut, ez direla, 90.000, eta hori valorazioa dira duzu. Bai. Sí, bueno, darle respuesta. Sí que no hay muchas más solicitudes de personas, pero es verdad que lo que se está haciendo es el abono de cada una de las facturas que está llegando lo antes posible para hacérselo llegar, que eso lo comentamos en la comisión también, a los y las profesionales que están haciendo su trabajo. Haremos una valoración y, claro, lógicamente, si os acordáis, los psicobonos se inició en diciembre. Había para coger 4 bonos por persona, caducaban en los 4 meses, quiero recordar de memoria. Entonces ahora, con la llegada de la técnico, lo primero que se está haciendo, y luego cuando ella también respira un poco, se ha llamado a Bariño, tiene que conocer un poco las realidades del ayuntamiento. Haremos una comisión y lo primero que vamos a trabajar también es la campaña nueva de psicobonos, ¿vale? Para hacer una valoración de cómo está ahora mismo y bueno, iniciar una nueva campaña de psicobonos. Y el tema de bono social que comentabas también, creo que estábamos en la fase de que se está pidiendo documentación a aquellas personas que no han entregado la documentación que se les solicitaba y se les está haciendo un requerimiento. En cuanto tengamos finalizado, pues daremos parte. Vale, es que el caso esté como Baixu. Yo un comentario. Yo creo que deberíamos de ser un poco serios con el procedimiento de actuación dentro del pleno. Esto se está convirtiendo en comisiones, preguntas a los concejales de cultura, de psicobonos y demás de pleno. Es decir, yo creo que las preguntas en el pleno son todas abarcadas. Y estas preguntas que estamos haciéndonos aquí las debemos de debatir y preguntar en las comisiones, que son comisiones informativas, pero no son comisiones informativas
para los vecinos de Abadiño, porque a las comisiones no vienen los vecinos. Entonces, son comisiones informativas para nosotros mismos, podemos debatir y enterarnos de cosas. Tenemos técnicos en las comisiones que nos asesoran. Aquí hay preguntas que nos pueden enviar a todos, digo, fuera de juego, en el sentido de que hombre, es una pregunta que a veces dices, no la estás esperando, ni tienes al técnico que igual es el quien está gestionando en ese momento esto. El pleno es, se debaten las cosas que vienen a pleno, que se tienen que votar y que son las preguntas al alcalde. Y aquí estamos, y que digamos incluso alcalde, en el sentido de que nos gustaría, a mí me gustaba que se cumpliera el procedimiento. Al final terminan esto siendo comisiones, ya lo habéis podido hablar del día de la próxima comisión, la Rafa, habéis empezado a discutir de ganado y no sé qué, pero vamos a sacar el orden del día que tenía preparado. Rafa, hoy lo vas a poder dormir. Bueno, solamente eso. No sé, podemos estar de acuerdo en eso, pero yo creo que eso está aquí y lo que se ha cambiado durante estos años, el tema de la transparencia. Eso es transparencia. Y hay menos transparencia, hay menos transparencia para que lo digas en la comisión. No, sencillamente en la comisión planteamos, el ejemplo más claro es lo que ha sucedido hoy con lo que ha pasado con la dominación. Ese es el ejemplo más claro. Y nadie trata aquí de ir a atacar al alcalde o atacar a un concejal, no, nadie trata de eso, porque el alcalde tiene la potestad por ley de decir, oye, lo que acaba de comentar justo en el segundo punto del orden del día, que decía, cuestiones que no se han podido contestar, se van a contestar. O sea, siempre se puede contestar, él puede decir, oye, pues mira, ahora mismo, como muchas veces pasa en los decretos, oye, pues ahora mismo no tengo razón o no tengo cómo contestarte, pues no puede contestar. O sea, nadie le está acuchillando ni le está incitando a que tienes que contestar o tenéis que contestar. No, sencillamente siempre hay eso. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo todos aquí, no creo que sea malo. Yo creo que o sea, para mi punto de vista, sí, no, pero respeto la... no procede discutir las comisiones, sin más. Nada. Seguiremos.